Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usamla may bon lingdo renta tiang ubaday uway ni kikertong ubanya kunya ka election MLA host nam arajar arpulai na katsaw pentor kra constituency ulaong bakadaw ba ularay banya kunya ka taga election kaday hadin ba usngo bakadon gajing pensay na ublay ba uday ban mino samadan bat ban pendon kam nya kasap ka ba udon ulaong ba wala ula bakla ban jet ban yang na ka taga constituency namar ba kaday ka constituency ka bayak khle Henry ulaong baka ay barok ka syong hakajing penyat jong blay. Ulaong ba watlaw ba hek ubaday unong mi ikmat ka pentor kra ulale bha ya katay ka constituency. Henry kidang don pat ki ki badang hap ban le kambha shushu. Shushu ulaong baka daw ba ula jit ban yang na kaseng Voice of the People's Party kaday namar baka tay kaseng kami ikmat na kabenta ki pat ba ki babut bat ki bre ki badan hapo katay kaseng ru kiday ki badan nya kajingkit kle na kabenta ki imlang kasalang. Kataga jingkeli bakun bagi beri klienga ba balai hidup mentah kadawa kalong ba hidup mencim senam kat bagi beri ngakendo ki bun ki ong yang balai kendung nak syaka politics tengai ki ong takoi kentin ba ngam la bandung sya politics namar bang empat yo ya kan makan ko jing pensai no balai tinganget ya kata nama nado kapor penyakit kinoi kai eru nibu ti bichai ublay hongkong bat niat chakmat hakajing lam dong blay dia kampat yo atakajing bichai tengah kam tre kan hindai ha kan ni kata yo ko balalan teng kat bangidang dep ya ka program street talk tengah ngak iba jamino bat iba bresta ang play mo ki parti jong pi kempenyang kandidat mentai tingong UDP Romdan, BVP Romdan, mana tay dia ka kampat dan kawiru ka regional party dia alis penyeng aku bay. Cik yang nimpat dan beri bobiang. Cik kataru ka day. Ting ikram tadi hanta pori ba juminoi aingat. Dia ba yang nak pina. Yang kensan. Ting asyong he, long ba yutram san. Dia yang nak pi, yang am serious. Yang ada pi long serious. Tell me, you send me the papers, but yang pendak. Tengok pibak jemino kata dia kalau kabai, bang haben keli shwa, hayeng, kisngo kumno ya kata ka decision, bang hayeng, nengan omyen. Day ong, tole chiyeng sekali, dia kata kapor ba bright star yang tole ada pi kwa ban wanca parti jongiru kalau open, dan mentah jong pi, tengok ong tong ane chiyeng ane kran be email pa. Dia porong ngapo yang di mai pai dan yang kerja di mai dan kerja yang tu dan kerja seti orang tu pai dan lang tu dengan sukali ang asyuk ang iki ini apa ada fismo kumno dang yang politics ang yang election di ang menyeng na kai menya tengah susah terwa tiket GDP ba akap GDP mo Amte biru an yang ya. Ti mai yang lami kuat yang la yang. Yang tambah yang na VPP. Ti iparu yang dam yang ti yang na VPP. Angan yang ya hon. Tangam ta lakot kata jing ekran jing dan meeting dan Tengok to. Nga perkat simiat. Angan yang na yang. Dia kat barang perkat angta merok simiat nala mud hi bangan yang. Mar kawai kalau selang kubala buat kawai ngamtip ngan sedang nae ngan sedang kumno ngan let chai ngan ya keren bat no kamlong ke besuk te ngak perkat buruk simian te ngak bu tiru ablay jing duan bat long kumba ngak kasuan kata kajing perkat hanga ba lada sisin kesngi anda subuh ngelayap ngiyang khmat jung bulai buat ublay kali yang bangala ay may katalan bamen krem bamen pensumutu ikipajba bamen wara kajing kala ngala ay may kataka ikhtiar ngelai te perkat ala dia balada ngakan randian kemud ngan om tip te ba ka plan ka ba ublay dan na tajung te ngom akan aku jumut no bangan yang election te next day ngalik kendu iba ardan
Tang isu keren ya penbat ke nong rem dong parti ki nong rem kilong keju untuk Islam. Te tangkom tai ni lah ko jing mo na ban yang ya kabaya day pakai ban yang election kibun ki breru ki bala ong nga ba ngalajit naka konstituensi ka ngalak bakla banjit konstituensi mo nang ara katay konstituensi di kibun ki kasir kibun kita kharut kibun katay ka general seat te yang kita kharut ki numbut di numbut bi bahek te ang melai kata te ka syong ka jing penyak jong belai bat ngaburon bui bahek namar bui bahek ru ila le bah ki bre atay konstituensi sungi katarong ai ida ki kmat jong bai le bah te isngap ya ka panggestam uduk suk hendai ngasus ngoba dangla ban le khampa namar ki bun ki schemes ki bangila ban pentrei te le sei ba hak ki khamla ban te watla iba hak ila don ha ka shuki mentala arpusan teli snam ki bala telun hendai ngedangi I ki jo I ki bre ki bedok ka konstituensi jong mentala shpo arpus nam kat bangala ban kan mawi akan mau kini jo I ki bre ki bedok mensyua ki dok mentaru kini ki bre ki ba bela mensyua ki bela dok mentaru ngamong ba ka pan bela lo ba paklamo baru ni hapan bela hendai kata kar kom bela jungki kam kiu da kiu pesan ko jo man kamdan kata ka jing pen kala ya kata kar kom bela jungki namar kom ladang ipet menta ladang I bela haru pan bela nya rong ru ki dan bun ru kom kidan gini bal lak nang ban ta wall putih lak nang ban ta wall paper bagong ta tat menta ni jela mi khalia jungi kitang ki bata wall putih pat ki bata wall paper jenjar ba bangin syam kan jenjar ba wall paper li tingi hak wan yalam bet na du na Guwahati namar baling himdan kita skill di beras kan tingi nak ya kum kita skill di beras dan ka manikai ki ha sabar entah abang ipet ya ka puli puthiru ka konstituensi jonga kadai kata konstituensi babun tam ki baduk padbun ki bamlet school tiga babun ke top outlet namar ki me ki pa ki mla ban pa school te katkum ka jing kuliah jonga ka sarkar nadu ki sarkar ki pala letu kadan kalat ka babun bangin na bangin kuliah school ay kini ki kena baduk bangin kuliah school ay kini ki kena nadu ay nadu kelas 10 nadu degree ru entah ki kidan bun te kumbang la ong ba kidan bun kilat kilenti bangila bangin kulit sekolah kini kena bat bangila penyarap ru ki dan bun te ladang ipet haka umbam umdi ru ka jenjar umbam umdi ba wala ka pentorum kra konstituensi kade kata ka konstituensi ka babun ba kan ka umbam handai aduk menta bidang jenjar stai pat poi hieng dan giba poi teng poi te wat la kini ka Greater Shillong water supply ru kadai nang tai ndoi tambah haduk mentang padi even perekam mentala don aku please nam ayang tiki babuan gin kumita ki ke long tambiang ke tang bangin su long tang uba unong yalam tang nasla ngidan kam bangin ngam jeliu ngidan kam bangin persyang bangin penkelai kurkom im jung kibriun nadu na roots kan nadu no tit kenang begini kini ki generation ki banwan ki khon ki ti jong ki kinom dei tin bakin im ka ju ka jing im ka baki im ki kemi ki pa ka jing im jong ki ka de ban kham bha kan bat kata ka jing bha kala nuan tangun ba ka tu lan ban opportunities hakikam ki jam bat kum ta ter tai banang ba sisin ba ni la wan ya ka akabot kum ka parti baro ko Shibun teli kijing ki bangi la banweng te kita kijing baru khod nin sapan bana ha ka manifesto namar ya menta ngin pala pen panalut namar kani ketika politics bat ha ka politics ni hapat smutho ba kibun kibril kibatu but basutu but ban penbe jupat ba ha ki babun teli kekom te nimpat pa ban penpaulut partai ndai tanggawai ka ba upat ba udi pan smutho bangi ngile ya ka clean politics ka politics ka bakul ka politics kan bisa ka politics ka panuan ra ya ka na ha kamar ba marti bat ki pajba ki di men smuthu ba balai ka dan ka jing kiyo ha kamar ba marti along namar ka jing pulut kai plat ya ka bisa kum habang ipet ikini ki festival ba pier ka saukul ka sarkar
jela kapan mang bagi festivals aki rongkong dan kam festivals tambam dan kam teh kata-kata menpuluh adu kacau puluh ada pipe kapur balapan bena ya ka festival menjum Islam bat kapur baka kiu ka bay petrol kadih kaju kapur kabamut ba nabenta ka rongkong jang itu kibadan pisah anu usafa uduk usuk usafa tu beribu belah mentau tu beribu belah menta baik kuli dalam ikutan average kedai saus pasang tu kuli uyo baik belah hadu dakut tayo hakatai ko ikatayo sugo ulit siyo ya kata ka bayram kadai katsan sepat ka hakani katayo uhap siyo arajar san sepat ka kalau don kejengkiyo nama laki ko marba mati do siya ja kadba maupat udang kamay hi saus pat san pun ka dia kata ba dia kini ki babelas ni dia kumbagi ong kibun ki ong yang apa kata konstituensi te kadang dei konstituensi ke badang bun hi babelah uban biet hi ya kata ka san spa ka si hajar ka sa hajar ba ka 10 hajar kat bola ban ai andai kwa ban pensai pat ba kata ka san spa lada kio ka bay marba mardi tang season siyo bay ram kalalut kene yu kan do sa wada ong sana ja pingkaru tang season siyo lalut dia lada pio sipo waja pingkaru kata ka sipo waja pingka kampat biang ba pinpa school di kunjung pi kampat biang menta by class di kelas 11 12 tang by admission kan aku waja minimum de lada pio kata kasih wajar namun tahu way pun nak pun mungkin kampat dap deh babin pak kelas kampat dap sini kung nakasang BPP ni kuat benuan rak ya kata kasih kalah bagi kena ide benyo ya kalat bagi net school pan ngomong ya kata bani persyang benuan rak ya kasih kalah tang nasuin namar ngil nyimkeran ya ke bani tip ni de ki intellectuals ni kita ki beriau ki ba abiang ka jingnang ding start ni le ki research kumni kumtai ni tip ki fund ki dan hai ka pisale ka bun ba mi khalia bat khadu kharwai sakoi ladang ya kran ru spang kani ka jing ki dor jang kamar ba ma di ka thale kan sarkar mi khalia khadu ladang ipet hagi festival am khat sau kro tingka bas pulut tunto kata khat sau kro lala ban penun kam ban ai kam ya shi hajar ngut ki samla kata hakatulop ka baki seu 10 hajar si benai shi hajar tam khat aspa tangla benai hakador ka pisa 10 hajar dikasih kidang gitu ibal akali nga tati seu tulop tang sisien kini ki festival mde de baba ne kongkong tang sisien cisnam mde ki yat malaus nam ka cherry blossom festival ni ki yat malaus nam di kini ki festival kemud man laus nam la mang tingka kumta menta ka saukro la simsnam kata kro la arsnam kata kro kabamut ba kidan beti kini ki festival balapang bet kini ka pisa na menta ki kini ka pisa bamang na benta ki festival ninde ayu bangin cupulut ka yang tiap pulo minuan ra gitu ki bam ki bana sabar aba kini ki jongi hang ni kidang sortok kindon kam don jam di ngi kwa bangin divert na kata ka pisa tak bisa kita belut kai kita ngi cut ki income leakages ya kata ka bisa ladangi wan sisa kabor ya kata ka bisa ka badai banyat sya kitu ki festival ngin divert ngin aikam aijam iki kena dah kata ka jui ka bisa balapan don kam da ka MDA government but ngi karman ru ba ha kani ka election ka banwan upat ba unjit ya kasur jong pat ba taya ka voice of the people namar ni hapan ya trailang menta kajinya le kumbala ong baat dan kadai hapadeng ki parti ruspa bat ki parti beduk kadai hapadeng ki kandidat ruspa bat ki kandidat beduk ngila ding ikan bit bangi de ki kandidat beduk bat beduk usngutu ya ka kya kasyon ya ka pang tastom jong beduk uruspa on omla mensmutu ya kata dikata ka jingkala ka bangi pa panon abai di bak ILP mo kidan shibun teli kini ki AKA ki bangi habat penbet penbiang abang ya kan ya ILP
buatlah ka parti kelakan Jepang ka LP. Handai kidan sibun ki dia ki bangi hapan penbet penbiang syua. But ngingin sa wanra ru bangi la wanra ka manifesto kumbang la ongke. Hang kata manifesto an sapau syai. Kita ki policy bangin wanra. Kita ki kendon ki bangin sim, ki jengkela ki bangin wanra. Ya mentang impatla bangin kular lut parkhot. Ngimdei kum kita ki political party bangin ngin kular yau hati tangba aikai di peleng. Tuma pi mentang kidan ki ba aikai di peleng sitere. Aga por covid ki ai peleng sitere. Baru kau 1 kilo. Kat ba da pipet pada ya ka bil pada bagi ai kapo hidup pras 4 crore. Ngantip kami dai. Kada peleng sitere ru tasyong dor du kan ngantip. Ti kita ki income ni ke just ki ba ni akran. But ning persyang ba an omdan syuk kita ka income ni ke just. Ada omdan ke link income ni ke just ngila bangin siu tulop ikino hikai hakapor dia. Ngila ban siu tulop kamhai ikino hikai ya ki nong trace kar. Ngila ban create ikini ki job opportunities na benta ki kena samla ban ngin aru ya kata ka tulop ka badan akor ka badan buram. But ngila ban le shibun ki aka lada upat ba kersyan ya ka BPP but lada upat ba hi udon kata kajing terang ban i kajing kala kumbang ajuang haba filet vote how news nam araja arpulai what vote tang na benta ya ladi dai vote na benta ki khun ki kti jong phi vote na benta ki kseu jong phi namar kata kajing tap vote jong phi ka ba menta kala ban kata ya ki khun ki kti jong phi pat ki kseu kumbang nga ong mo long ka kamsok nga banjit na VPP kawai namar nga di nong hikay ha VPP ki nong hikay sudah ke baru dan ya ki professors na nito dong Dr. Ricky dan ya ki assistant professors dong Mbak Stari nasin Anthony tingin kum isa bat scammer bo bat kum tatar kan kidan ki evangelist ro kum ex-pastor syan lang na next to west ti kum tatar ni sngo yahap but ha ka jing sngo tu izong ha ki breu ki ba represent ye ki breu ki ba buat sama ide bende ki breu ki ba biang bobet ha ka puli ki bat ka baar pada ki de ki breu sama ki breu ki ba e ki boleh kaya bang apoy ha ka habang akendo itu ki para kandidat jang ka VPP mas musingan sibunya namar kineru kita ki breu ki ba iet jo boleh bat ki ba tanru ya kata ka jingkit khali ka bajur namanta ke emlang salah